kum wai thalam ni to poa nulat rilru la pai lo hi chu om ve ania chu tiang tur chuan taksa hrisel thatak ni po angai nge yang tar ro po hi anin anglo hlom hle ome kum la valai takte chuni se anthil ti po amak na vak a om kher lo mai theya mizo te zinga po kan lo om ve tho mai thei chu tianga an kum phu lo wa tuina zong nei dangdai tak tak chanchin kan lor le don ani he Pitar hian makle dangdai tak taka khosak hin nuam atitlat tar hot tak tia ko lo thei ani lo akuma upato te reng nen tiang thil buai pui chiam rual po ani bik to lem lo sin le kuma mato zapanami Pitar kum somriat pariata upa nisimi to hian akum ne na in mil lo tur takin nuam ti danglam takaneya akum rual pui zinga chuan athil ngai tu zong hi adanglam bik viau nisimi to hi professional photographer ania ani hian thalak hi a chil hle a tui chila an soi ang chi hi ani mai ama le ama chu model tan in mangin a thalak danglam tak tak hian thlir tu po anga phian a rual pui dang te chuan angai tuang thil hi an beng khon lem hau lo viawang ani ero hi chu Pitar mak chung chuang ania thalak po pa ngai chawa du lo tunlai thalai te ai point adu chung nung zoka a thalaka tan po sumen seng na save hle camera chuan nun hlimna apek thu a sei nge professional photographer dangte angni atung lawa a thalak te chu danglam bik turin adu ani computer lama te po editing vel alo zirna save hle bogani Pitar kum somriat pathuma upa chuan Tinder mangin mipano pang tak tak chai nuam ati hle bong tar point luang no tho alo madu ti ani kha he Pitar hi akum po tam to a ma sela akum rual pui ang mipa chu adu bik te ulo mipa kum no pang te chu akum ang putar te ai chuan adu zok plat mai New Year kami heti rito si hi Pitar zinga chu midanglam takati lo thei lo pa pahnih lai anei to a pasal nen im thenin zong lai ani dancer ani thin boka a in cheina po tun lai thalai te in thuam dan lo chuan a in thuam du meu lo zong lai te man thin Tinder application chu a khoi ve a tui pui hle nge mipa kum no pang tak tak te chu dating tur a zong kwal thin ani he application hi thariat a man nu in mipa som nga atong to nge kum som sari pasaria upa chuan anna tho ban sonin modeling a azuang lut model ni tur hian kum tam le tle ma aloin ngat thuk lu tu kherlawani mel South Korean upakhat kum som sari pasari mi chu modeling khovela ake nim lutin lotlin na achang chawa kum no pangjok te ai po in boruak asiam na sadai zokani he model akum lam zonga chuan upato tak mai choi sun huwa hi ama chuan ni khata dar kar somni chung hospital care worker na thok thina model lamalu chil don hian anna tho lai hi aban san zui ngal nia pa pahnih nein apasalin akalsana wangin nu le pa din mun chu achel kop ve ama in a en kol vekani lo na wangin leiba aneya arul la tur hian ha takin care worker hi athok thin thuam no po nei mumal lo khopin a oma hetia model lu chil tak china ero chuan a hring chu thak danglam sakin a om ta ani TV commercial senior model chungchuang a hmu atang model a hian lut turin aril ru asiamani modeling agency the show project a chuan lutin he agency a hian runway nei ngala fashion industry a chuan mi telom a hlo chhota hluai ani Korea rama professional model upaber pola alanga care worker a tho lai hian asam chu adai thina a chan po dam lo te chuan kum upato en kolam du lo thin wangani modeling a ero chuan chaw hi asam grey color chu ama ti danglam tu ani zoka asam pa ngai ni dan tak chu designer ten an lo du zok fe ani designer Kim Hee Jin kumsom thum pani chuan chaw hi Seoul Fashion Week show atan a hayara alan dan le khosak zia te chuan a hi ple ati
choya hian midang te ai engemaw handang lam bik riau na a omani ti in Kim hian achung chang alo sei ve bawk ani amak te zong ani e ama ero chu hetiang ang taka an taksa le rilru lapit hi chu chung te tan chuan azang khai thlakin azia om zophian ome ole thil dang te po ram ti chu kan tum zelanga tun tumatan chuan kan du tok le ri phot don ani